هنر جوانه لیکو جیاواز به جیاوازیاوی و جوان تردکه ایجاد نوا وی فیچر خواده همه بره خوب دن استانبول بتایبتی جی سرشوکی حمامکی کو تابلوی اندهندری و دهاتن چکرن نوکیه تکسینه نوک تو هنرکیه یوسف اکیول او بخوجی گنجکه ج باتمانه با کوره کردستانه ام دزانو کو باتمان بهتر پترول لگلکی زیده دیوژه از جبچوکانی خوبه دنوا پترول دمازم بو مال باتمانه هلبت از جی هنر خوب به پترول چه بکم ایجار چد که قطران و قیره جنوا پترول دردخه با آگرد شوتینه و به تابلوین خوش چه دکه هنر که گلکی جواز خوش که راستی گلک رخناجی تی لی اب خود بیجه هنر من جوانه زحمت سرنجراکش و جوازه ایجار اما بر خوب دین به فیچره من بزانه بن که یوسف چوابان تابلویان به ویرنگی چه دکه اف حماماکو بریا 472 سالان جهلا میمار سینان و هاتیه چکرن دوان روژاندا مازوانیا پیشنگه ها هنرمنده کی دیگه کو چروسکا هنراوی هیدی للودکه این هنری این جهانه ده چروسه و ناوی وی هنرمندی جی کو خلک باتمانیه لوان لودکیان بالا رخنگرو در دورین هنری بسر خواد کشه سدم هلبت شیوه وی و ملزمه کو بکار تینایه یوسف آکیول ج آگر و قطران برهمن وها چدکه کو او برهم ده تو دیسیپلین هنری دا ناینه هواندن نه پیکر، نه نیگار، نه جیبیجی کرن و نه جی انستالاسیون و خیز و تشتکی دن او سدمکو کارینوی وکه بر همین هنرا هفچاق دینا پیناسه کرن 1981 doğumluyum. Ez di sala 81 de li Batmanê hatim dinê û li vir mezin bûm. Min beşa hunerên bedev bi davî kir û pişt re jî min li ser hêza hunerê ya plastîkî hin lêkolîn kirin. Di 2 salên davîn de jî min ev melzemeyên ku bikar tînim kevş kir. Qetran û ager bi hev digihînim û ev kar derdikeve. Armanca min ew bû ku li gor roja heyî raçaviyekê derxim holê. Lê piştî ku ez ketim nava kurahiya vî karî min ev stayl pêk anî min dît ku gelek tişt hene ez jî vê hunerê hîn bibim. Helbet karekî ciyawaz e û di encamê de jî tiştekî wiha derdikeve. Dönüştürme fikri gelişti. برهمین کو جدست آکیول دردکوین لهیلکی رشبینیه ji قطرانی بسایا آگر و دگوهیزنه چیروکن میتولوژیک این کو ji کراهیا روجلاتا ناوین پکیانه. او زفت و قطران و نفتکو بیولین اورینتالیست و کولونیالیستین روجاوایی وکه لولیان دانا دیتک انیا روجلاتا ناوین وکه ایجاد که نو جهلا وی هنرمند جوان و جاره که دن آورن هنرحیزن همان شهرستانیان بسر خواه دادورینه. هلبت حلاندنا قطرانê û kontrolkirina wê gelekî zehmet e. Peydakirina qetranê jî hêsan nîne. Pêwîst e li gelek cihên dewletê peywendî deynî. Wisa peyda bikî. Pulî ûrêtan jî bikartînim. û dê hin berheman de jî qomê bikartînim. Têkela wan tiştekî gelekî ciyawaz derdixe û wan bi çîrok û çîvanûkan dixemilînim. Rast e ku aliyekî reşbînî di xebatên min de heye. Lê ew sevirandin di heman demê de tiştekî aîdî vê dunyayê ye jî. Bi salan min lê kola û gihîştim vê encamê. Di daviya davîn de ez jî ji bajarekî me ku petrol û qetran lê zêde ye. Min hewl da balê bikişinim ser qirêjkirina xwezayê jî. Ew di heman demê de weke zingara demê ye jî. یوسف آکیول بریا کو قطرانی با آگر بمینه و وی ستایلا خواه با آفرینه بهن برهمین خوین دن حتی ناسکرین کو او برهم بارینه که برسوان بون لدشتکه کو پرس دیدا تونه بون. به وی برهم خواه یا بناوی اوتوپورتره یوسف آکیول هیمی گلک سمبولین کو پیروز دهاتن حسباندن به وی باران خواه یا برسوان لکاندن. هر وها برهماوی یا بناوی ریا حجیجی پر و پرچه سری گلک در دوران تیق و گشکرو بو.
Piştîwan dengvedanan Akyol nahajî xwe berdide bîreke ji qetranê û ji binê wê bîrê ve bi mîreteya Prometheus ber bi jor ve heldikişe ku ew jî helbet agir e. Tabii uluslararası platformda falan olmak istiyorum işte. Helbet ez jî dixwazim li qada navdewletî karên min bêne dîtin. Bunun için Lê pêşî divê li van deran bigihîjim lûtkeyek û çavê min lê ye. kendi ulusal çevremde Civak haydar dibe yan jî nabe, lê huner di pêşketina civakekî de geşbûn û digihîştina şaristaniyek baş de qonaxekî gelekî giring e biya min. Berhemên vî hunermendî ewin ku di çerçoveya xwe hilnayên û tu dibê qey ne çerçeve wan dorpêş dike, lê ew çerçeveyên xwe dixin jêr fermana xwe. Tabloyên wî bêhtir bi hin sembolên mîtolojiya İslamê hatine binavkirin. Di gotareke xwe de Akyol dibêje ku huner şêweyê duakirina min e û dibêje ku serrûyê erdê bo wî lîtaveke û ew jî di hundirê kêştiyeke li ser wê lîtavê da tenê dikare hunerê bike. û ji ber wê jî navê tabloyên xwe ji navê melayîketên ser rûyê erdê wergirtine. Herçiqasî li serê rêbe jî Yusuf Akyolê ku rêzika wî ji Beyrûdê hatiye ta Batmanê, renge wê li gelek rawestgehên hunerî ên cîhanê çiqina xwe raxe û navê xwe lê diroka hunermendê jî bineqşîne. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.